njengamanje ke sikhuluma ke naye ke umphathi we-ward 87 wena usu-invite sikhona namhlanje sibizwa kwemphathi. Sanibonani babukeli nabalandeli be-MKP Party impela nje benibizwe yimi lo. Siyabona laphana ke uyatatazela emakhishini laphana ekhona wona biryani wona sigwaqane sitambu chicken kunomnandi la amalunga eqembu lomkhonto agcwele lana amalunga omphakathi akhona lana ithini into namhlanje umphathi sike sithola kuwena nje ukuthi usibizelela namhlanje. Into ebeyinjongo nebisekhanda lami since kade kuFebruary inyanga yothando besifisa ukupha uthando izalukwazi zethu zasewadini laba abaphila ngokukhubazeka sibajabulise babone ukuthi MK Party ibathanda kangakanani nokuthi lento sifuna ukudemonstrate into ezokwenziwa MK Party mhla yangena emandleni ukuthi yonke into ibuyisela ebantwini. Mhlambe ngokusho kwakho ukuthi ke ikuphi mhlawumbe okunye mhlawumbe okungenzeka ngaphandle kwelunch ngoba ngizwile abantu abaningi bakhuluma ukuthi hey abantu abadala bazodla kamnandi namhlanje mhlawumbe khona nokunye elithi ni surprise nyana for abantu abadala. Ifiso zethu besifisa kuba nawo ama surprise kwasho ukuthi iziponsa zethu zangama ngendlela okwanamhlanje nje sobaphi lunch nje ukuthi bathokoze ngoba kuyenzeka ukuthi umuntu uthi umncisha iplate kanti omunye uliswele kwasendlini kwayilokho kuyajabulisa ukuthi akwazi ukulala edlile nento esiswini. Mhlambe awusichaze ke manje iziphico ukuthi esikhona la namhlanje ezokufika mhlawumbe ezoxoxa nabantu abadala zibanikeze ithemba. Namhlanje sinobuholi bonke siblindele base Pass 4 Phungula zone sibe nobuholi beprovince obu honorable Hadebe okuphinde kube iward yakhe futhi le hayi ngoba elahlekile usewardini lakhe ekhaya uyakhombisa ukuthi noma ehleli lapha phezulu ikhaya lakhe akalikhohliwe unalo ngezikhathi zonke. Okay. Siyabonga kakhulu umphathi siyabonga. Namhlanje besikhuluma ke nomphathi ke kwayo ke iward 87. Sichazela kabanzi ukuthi ke izinto zimi kanjani khona la kaQ ehall. Sazoba mnandi. Mbukelo ekhaya namhlanje sisakhona la. Ziyakhala kakhulu kumnandi kakhulu. Kodwa njengamanje sizokhuluma no campaign manager. Uyela umuntu ke oqinisekisa ukuthi izinto la zihamba ngendlela asike mfana ubhuti omdala asibingelele somukele ekhaya angibingelela abathameli ngibingelela nawo mfowethu uzofika ekutheni mfana namhlanje ngikhuluma nobani namhlanje kuba noVukano kaMkhize deputy coordinator we-ward 87 campaign manager we-ward 87 futhi namhlanje siyabona nihlanganisa abantu abadala inhloso yipi inhloso enkulu mfowethu lana ukuthi sibonke ukuthi abantu abadala baseseke ngeqembu lethu nobaba uMsholozi alivulile lingathemba umuntu balethemba bona basebelenza ukuthi balivotele ngikhumbula nje singene emakhaya siba register emakhaya mase sifika babe sifunda lo mfana we-MK kaMsholozi so yilo sizobonga lokho ukuthi ke basihloniphile basenza abantu kuba sikwazi ukuthi sikwazi ukuthi sibonke igxathu ukuthatha ivoti lakho unika inhlangano entsha ukunika ukuthi ucabange ukujule amagama abeke umongameli wethu uZuma abeklena nombani ingane phela bengabona ukuthi nayi iqembu lokosekwa nakuba abanye beseka amanye amaqembu ukuthi sibagxeke iyona ntando yeningi kodwa itheku lonkana umlazi wonkana iqulu 187 wonkana ubone ukuthi uMsholozi kumele kube nongabuphethe izwe. Mhlambe ke usasho kanjalo ukuthi ke abantu babonile ukuthi ubani ofanele angabe uphethe izwe nayi indaba enkulu bakhala abantu bathi amavoti atshontshelekile zonke lezo indaba nenze njani liqinisekisa ukuthi ke abantu njengo campaign manager uqinisekisa ukuthi abantu bayakwazi ukuphinde baphume kanje bazokwesekela neqembu yize noma iqembu elibona lingawenanga lingaphethe ezweni. Mhlambe umuntu aqale ngamavoti ukulahleka kwawo azange sihlale kule ward before ukhetho senza ama workshops kuma party agencies senza show ukuthi whoever ozongena esikhungweni uyazi elindeleke kuyena efuna yenze nebala ke sinama case awu3 kule ward yes iyodwa ayingxenye ye case emangalile ukuthi saroja ngamavoti
kunesikhungo abasuke sizwakele ngamavote ethu athathwa anikwe i-EFF anikwe Action SA inamba zethu zanciphiswa mase ziya ka-IEC but ngokwephepha lela lisayinwa umphathi agent kusho enye inamba then mase kuyiwa ka-IEC lapha eThekwini submitwa kuvela inamba sesezinciphile sekunyuke zo Action SA kwanyuka zo mancane Action SA ngayibonayo naleli lika NFP laliphiwa o9 no12 o11 ade bengekho so amavote ethu sephunguliwe ke ukureduce amandla ethu phinde kube isikhungo sasebadelini naso ngokunjalo okufanayo semixengo okufanayo amavote ethu ayethathwa ayenganikwa u-ANC direct ayenikwa lenhlangano ezincane ukuze kube ngakhothe ziyenzile ukuphungula we-MK then manje ke mase sibuya siza lana ke kubantu abadala kubanika ithemba ngenhlangano yethu umsholozi ubeka caca ukuthi akayifuni ingane ezobe uvanze eminyango ingane ayiye esikoleni meke esikoleni masikhathi matric ayihambe iyotrainela uba yisosha uvikela izwe lakho uvikela izwe lakho uvikela igceke lakho uvikela igceke lakho uvikela makhelwane wakho uvikela makhelwane wakho uvikela isizwe sonke so ngalo ukutshela ukuthi unenhloso ezinqangi azibekile ukwakha inhlangano ephambili 2 ukukhulula umuntu omnyama akafike eSouth Africa ukukhulula umuntu omnyama kusalele ekutheni mina nawe siqala ngikhululeke kuwena ngibona ngamehlami okwesibili ukukhulula umuntu omnyama kumbone kwaze laledlile avuka aphinda adle futhi hayi lokho kubona okwenzakalayo esikubukayo manje kunyuka ovethi njengoba kade nje iya 17% ivet so manje lokho kukodwa uyakubona ukuthi ukube umsholozi ayivulanga iMK ngabe uANC amavoti wonke wathathile wawafaka abakuwona then ngabe imphozile le vet ngabe ke masikhuluma ukuthi siyakhala kodwa sophila na njengoba benza lasambe inyusa from 13 to 15 bayinyusa ngoba baphethe eParliament manje bathotshisiwe uba umsholozi washo ukuthi ke sohlangana ngendlela kwani ngixoxa ke-ANC nembala ubakhombisa ukuthi ubani and isakhombisa ukuthembisa abantu e-South Africa manje ukuthi going forward 2026 bangahleka manje bayahleka manje futhi ukuthi siyadlenga by-election sibabamba piece by piece kumanje lembeli kubanje abantu abawu-75 kwi-address eyodwa babhalise nini ngomhla 15 last week sebebanjiwe ziningi indaba esihlula kanjalo babuyisa abantu babhasa abantu abafake ekhungweni basihlule base beyakhona ukuthi iphi le MK yenu kanti basirobha so manje 2026 nombala bevota esikhungweni sakhe so akwazi uyovota kaDukuza ke ubuhlala lakhe ukuthi wayengaveli mina kuthiwa uvela kaDukuza ukuthi wahambe yorobha Dukuza hamba Dukuza wakho ke manje lapho ke izobe sikhala indungu abantu besaphatha umkhonto osizo siyabonga kakhulu besikhuluma ke naye lapha ke uTreasure Lwala iqembu lomkhonto sizephatha chaza kabanzi ukuthi ke singani namhlanje